nyereka inzira y'ukuri, nyereka inzira y'ukuri, ukuri. Nyereka inzira y'ukuri. Igice ca 20, imiryango ibiri ija mu nzira zibiri. Imiryango ibiri ija mu nzira zibiri. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bwakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami turagushimye cyane ukuntu twitwararika buri minsi yose. Mwami turakwinginze ngo uze utuyobore mwa kino cigwa cacu c'uno munsi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mu by'ukuri hariho inzira zibiri gusa ku isi, hari inzira zibiri, hari amashengero abiri gusa, bibiri gusa, nta bindi. Hari inzira iyobowe na Yesu, hakaba ni kuvuga ngo inzira yo guca muri Yesu, mu mukiza, mu gakiza, hamwe n'inzira yo guca muri Satani, mu mahonero, mu bupfu. Ino nzira yahavuye itoranwa n'Abeli. Inzira ya kabiri nayo ya Satani itoranwa na Kayini. Koko Kayini na Abeli bagomba kongera kuboneka mwa kino gihe c'iherezo, aho ba Kayini bo mu gihe c'iherezo bagomba kugirira inzigo y'inzirikira ba Abeli bo mwa kino gihe c'iherezo. Nk'uko Kayini yashavuye akica Abeli, niko ubwoko bukomoka kuri Kayini bwo mu gihe c'iherezo ugomba kugirira inzigo Abeli bo mu gihe c'iherezo. Ikosa rikomeye Kayini yakoze kwabaye kutumvira Imana 100% ibyo yari yakoze. Niko bimeze no mwa kino gihe. Ntabwo Satani ashaka ngo wice amategeko yose y'Imana. Ushobora kuba wigishwa mu rusengero rwawe yuko gusambana n'ibibi, ibyo arabireka bakabikwigisha. Arashobora kureka mu rusengero rwawe bakakubuza inzoga, bakakubuza kwiba, ariko arazi neza ndakekeranya yuko hamwe ibyo byose wobikora ariko utaruhuka isabato, byoba bihaye kugira ngo gusa ube mu mutigiri wabo kwa Kayini. Mugenzi, Abeli wewe suko. Abari mu ruhande rwa Abeli bama biteguriye kumvira iby'Imana yavuze. Akarorero ni Seti, mbere n'abagukomotseko nka Nowa. Abandi nabo babandanije babaho ugashitsa kuri Aburahamu, mbere ukaza no ku bwoko bwa Isirayeli. Bagomba kumvira amategeko y'Imana kugira ngo babeho. Uno munsi Yesu ahamagara abategereje ukugaruka kwiwe kwa kabiri ngo bakomeze ino ngendo yo kumvira amategeko y'Imana kugira ngo babe mu mutigiri w'abari ku nzira y'ukuri, bazoragwe ubwami bw'Imana. Yamara ku rundi ruhande hariho abandi bantu bameze nka Kayini bagomba kutumvira Imana. Abandi nabo bakumvira Imana babikuye ku byo bigombeye, bakavuga ati ntaco ngenzo kumvira Imana niko ndarya ingurube, ntaco jewe Imana niba yavuze ku munsi ugira indwi, nange nzoruhuka ku munsi ugira gatatu, kazima byose ari kuruhuka. Niba Imana yavuze ati ntukice, abantu nabo bakavuga ati kumbura Imana yoba yavuze ko utokwica umuntu, ntumwice ataca umuhoyi, ariko niba gihari umwice. Hamwe n'ibindi byiyumviro by'abantu n'ayandi mateori y'abantu yose, maze wewe akaba ari byo ukurikira muri ubwo ruhande. Uburi mu ruhande rwo kwa Kayini. Abantu bakomeje kuba mu ruhande rwo kwa Kayini ni ba Nimurodi, Babuloni,
ibyo nabyo bikaba byabandanije mu kuboneka muri Roma ya gikristo mwa kino gihe. Abinjirana muri Yesu, abinjirana mu muryango w'agakiza ari mu Yesu abigisha gutandukana n'icyaha. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 14, Yohana igice c'8 ku murongo wa 11. Yesu akura icyaha kubiwe. Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29. Abari muri Yesu barahariwe kuko batandukanijwe n'icyaha, bafise ibyizigiro. Ariko rino igice cya 4 ku murongo wa 8, Pawulo yavuze iki? Pawulo yavuze iki ku byagezwe? Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 13 gushikara ku murongo wa 20, n'Abaroma igice kimwe ku murongo w'7 gushikara ku murongo wa 14, yavuze yuko ibyagezwe bibaho ni kuvuga yavuze yuko icyaha kibaho mu gihe ibyagezwe bibayeho. Ibyagezwe bidahari, ahantu ibyagezwe bitari, nta cyaha kiba gihari. Pawulo yari ashaka kwigisha amajambo ya Yesu yayandi yavuga hariya muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 22, avuga ati bariya abantu ntaraza, nta cyaha bari bafise, ariko kubera yuko ndiho nkababwira amajambo y'ubugingo, barafise icyaha. Ubu rero ndabitahuye neza. Pawulo ariko aravuga ati iyo atarumuri ruhari, atatoroshi hari ngo bamurike ibyera biboneke, umucuze, umwijima uriganza ku buryo abantu bavuga ati n'amahoro. Ariko iyo habonetse agaco gatoyi gusa kakamurika, aho hantu haca haboneka yuko hari mu mwijima. Niko Yesu nawe yabyigishije, arababwira ati mw'abafarisayo mwebwe nta byaha mwari mufise ntari, kubera yuko atacabagiriza yuko muri abanyabyaha. Naje kugira ngo ndababwire iby'ukuri n'iby'ukugororoka, maze icyaha canyu gica kiraboneka. Ni kuvuga ngo abantu batazi amategeko y'Imana bashobora kwibwira yuko atacaha bafise, mugabo baba bagifise. Ariko Yesu yigishije na Pawulo ngo iyo amategeko y'Imana ukuri kubwirwa abantu, n'icyaha cyabo gica gitangura kuboneka. Maze Yesu agaca avuga ati naje mw'isi ndi umuco kugira ngo abanyizera ntibaze bagwe mu myiza. Maze abantu bamaze kumenya ibyaha byabo, Yesu aca avuga ko yiteguriye kubakurako ibyaha byabo. Kino nico gikorwa cya Yesu. Ariko abinjirana muri Satani bo suko, ab'umuryango wa Satani bo suko, barangwa no kwishira hejuru nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse, bikarangira bifuza ibikorwa by'icyaha. Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 15, igice cya 1 cya Yohana igice cya 5 ku murongo wa 16. Icyaha n'umugararizo. Icyaha ni kwanka kumvira amategeko y'Imana. Abatumvira amategeko y'Imana n'abaja b'icyaha. Umuryango Yesu urugururiwe abanyabyaha bose. Ibyaha by'abantu bose byarabambwe ku musaraba. Yesu ntagomba yuko wigumizamwo icyaha cyawe, arifuza kutandukana n'icyaha. Ntabwo Yesu agomba yuko uguma uri imbohe y'icyaha. Ntabwo Yesu agomba yuko uguma muri ubwo buzima bwo kwiyegurira Satani. Ariko Yesu arashaka yuko utandukana n'icyaha. Inzira imwe gusa Pawulo arayivuga mu Baheburayo igice cya 4, kwizera. Naniwe no kwizera Yesu, byose biba biheze. Kwizera kwawe kukujane kukumvira ivy'Imana yavuze. Mbere nicyo gituma Pawulo yavuze ngo abari muri Kristo Yesu, yavuze ngo ntihakagire umuntu agira icyo abagayako. Kubera yuko umaze kwizera ukegurira Yesu ubuzima bwawe, avuga ati icyo nzobona ku mwami wanje nicyo nange nzokora. Muri iyo nzira
ucure icaremwe gishasha kiri mu nzira y'ukuri. Mugenzi, va muri iyo nzira yo kutumvira ya Satani, maze winjirane muri Yesu kubwo kwizera, maze ubeho mu buzima butandukanye n'icyaha, ariko ubuzima bwo komatana n'Imana no kumvira amategeko yayo, kumvira amajambo 10 yayo y'ubugingo. Ihumure arabwa ubwami bw'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.